Antivat. Yeah. Hey, CJ, so you be so yeah. Mama pa. Noko. Mesrawa. You go they see idea or home. They say they enano I'm so I hear free I didn't say last week no we na ye ne lawyers kasa Friday no onko dru nsa wamu e say no police because na Friday your holiday no police headquarters I say one na ja no mo ne tete monte so ne ade ono kra encourage wo but say idea me gidi say wadru nsa wamu nti de be say be bo akira hwe say ye be hu na man baba say be de hwa ntimi nam hwa na ja me check me fa ho me do gate na ma room na ja makoshe ma ho no so de ano ho na hu say ma prisons no urum am no so akonsa one prisons da emu wa pa o ya minim e ho no che say from no a hu no ho no urum a e ma ne de na wa no kakra na mema ne de ube kwa fa forest ni musa ubo be poda wusa ne nti ye be ko hwe no eja bend ya ye mama part so hu ye be kwa hwe na kira kwan bia be fine na sije da boka chai de nsam no wodi aba eja me bre so yinti medikan anya bi nti no ma me fa we entumtew na sije asem we de the inquisitor the boka ta sije ma me nka no boko omo say aban dada no mampani akufu ado aban no empanyifo bia na wo mo ewo appointment eno no kwa energy sector honom no a no mo key appointment CJ yesi bi wo ma na wo makatua enu 30,000 Ghana cedis enso me ne we kasa yi enhwehwemu a aba beto dwa no e kire say omotumi ato ajapade worth $5 million ewo Dubai obi wo ha sikani free he eyasem kese na eya reporter organized crime and corruption report project no wo mo de ababeto bonten na sije se edin ewuwo wo mu no eto se bom Ghana be wo so no mo che said the former appointees abandada nim no enipa be saduosie num 65 na ye kese CJ report ya bay indict wo mo yesi ba ko wo mu de yesi name withheld na oye kane top official a wo ye adwuma e wo mampani dada na nado dan kwakufuado na breso ana owo agencies ni bia e se Ministry of Energy ase yesi owo 2 luxury apartments yesi wo ko UAE hodoma ye wo area bia ho no CJ Dwaso wo sika ye sikani krompo no before so be akwa project ro badwi humienu anaso be akwa ajapade wo sa area no obadwi humienu because e hode ne boarding pa I see yes ye fe hon mo Burj Khalifa district area hon e wo Dubai winning Burj Khalifa abronsan tin no wo ma ye ni design ne omo apartment ni ade wo ho asem na ye kan yes property na nipa no akwaye no ye $10 million nipa ba ko $10 million according to organized crime and corruption report project. Say ye dey ti hey enya ya ye be kind of French enti when ye ehwehwemu aba beto abonten say you no dey ne nanchen de ye kan ya so no so no $5 million a ono so no eye ajapade ono so akoto UAE ho ya na ade ba ko sanso tumu nchen say ebrasa ni pa ya o mambo ni din wo ye adwuma Ghana ban no na wasan so eye adwuma e wo UAE ho no ma wo mo che say agents bi word man no ye adwuma ho no ntina say odobo taske ewo UAE honum eno eho asem de bokata abomu amane na yesi de sanso ma ahodwiri krompo ne say official bia no so wo Ministry of Energy honum a and presently at post CJ eboboba o say more shocking details ewo report mu eche say official bia na owo agency honum sa abre no ewo Ministry of Energy honum na sesia yekasai oguso aso ewo post no ono so akatue krompo a woje no enu 30,000 Ghana cedis wono so tumi akwakoto ajapade wo Dubai ya nebo no eye $5 million. Now the said official no so yes gold for oil project ne deal no so no na odi mu akotene pa I no so the bokrate ediaba na wo hwemu a CJ ensam no de emu ohun na organized
crime for so mo de beto abonten a Ghana be sheki ye twen me de ye watwene mu omonye ja report mu mra na ye nyina ye hunu bi ye de kan bo amane enene na nsase ye enra no omampani mahama ebepa task force a ebedu ojuma ewo gold board na ampa wapa wontoma na enra omampani mahama kansembi wasi gold board no ama Ghana ye sidi no aya brantie yes ya wogina ne na so abrantie soko kama de ya no sika ya brantie ohia ye musuo ene Ghana ye sidi no wa ya brantie ya ne ho sisi ne ho so ai ne dollar no no so ye hwan ye be ne low ye de ne beto fom eno eye nsem no amampani mahama edi tu dwa eba na order anaso opa task force no opa om hontuma omadwuma no eye simple omo make sure say good board na aba bebo man Ghana ma ye Ghana cities no aya brantie no task force no bebo mu dwumadie na assemble ko esa so ba mu manage ye pass ye no ya obroni beka se ye snitch ni ade e be youth no when wo ne to anya bone o woni mo bi a wo ye na akoyi ne to anya bone na ye se wotumi nya kokuduro no na se mo ha na mahunu pass kwasima afo se wo pon fi Adom ha se ya wo boy social media ye adwuma no wo pon na wo san so digwa sika ko hu dwa onye nkrata fi good board wa mekwate ne to akwaji 10% simple kra 10% no so ye kanye sika to enye sika keto se ba beti wa bibia adwuma de wo ye bia na ye chi sa ne man gold wa ye chi ne ade nyina no na de akwate ne to na tena ho se de no a teteto eno a se je no ande de bedidi wonim so obi ba be fa na adwuma o na se je we no omo employ me o ena we no so enye se task force no nko adwuma o timamufo nyina ye wakwanya ntimi se mi hu ametoto ntupa ba wo de bibia ni amayen kasa ebia na mahunu say wo ka che me ameka na menka but me de se je meka akonye 10% ete se de good board no aba betena se be yadwuma ye resame jemfe ye nchia no na koso ama ye cities ne nya brantie koso ama ne nya brantie ma yen sanse ba ne say ye ho aha ye papa enna obi si $150 ije ye cheke ya chese 1500 pepepe o de egusua ye sister Ghana jem say sister 2 Ghana pe ne eguso na ka mi bi ehwebu kita $150 a sika wo beso no nye sika ketwa enso dey 1500 na te say ye sika ya be se sister Ghana ne ketwa bi ne da so na che say ampasidi no aya brantie ye bon pa se nkoso anyina ne mrantie yo mu enkwa kire enkwa nimpa na ye nyina ye nya hoto nti no omampani apa task force na won be sha se de dwuma wonim sa won konkoje wo license na wo ye gold business a sa black market no gold board se wonti no mba ye enye mamra ne mediwu na meka se obi tata na se obi se wadwuma kodekoje license committee requirement no na ye nyina ye nkwa yanim siye da wo krata ne mu de na me de aba na tip off de hia me pa 10%. The new center boy no so ho amane na seje wonim se odum jajuma ko no e de enhwehwemu bi aba beto abonten e report omo de aba statistics last year 6 months first 6 months no e na afiwe first 6 months na e kame se wo hwe afiwe ya e ja hyehye omo nsaka se ye fiem se ye enwuma mu se ye car se ne ade ne akwanhye sisi eje to mu no wo mo che se 3595 any cases omo nsaka no within 6 months ya wi e na enipa dunsia ahwe omo nkwa e wo mu na wo ha ene edu na prepra sa wo de toto afi ase ho abosom nsia no mu a omo chese akosoro wo ha mu nchichemu atripo no enum ne miensa 0.53% no ene se de ekoko gina ye ntisije na bokata na de nsem no de ba na ye renu a deputy attorney general e de ko to Facebook a wo chese ye mame chief justice get to tokunu wasiu Ghana by no ewo ECOWAS court ne nyina no ene se ne suspension sasamaba na woni asem we enche so wadi bi manase wadi for na ka chen so for da dwuma to ho ne fa hodi o man Ghana 88 aso no whatever o man Ghana e de Ghana kwakọ gina ECOWAS court eno eho amane bo July ya ne da na etoso wednan e na chief justice e de sa eye ne nkrata no ko file ye ewo ECOWAS court nti eno so ye ne bedi eti na mane bo bia ho bia ne de aba na NS ya kumi ye koso a se so bo aden finance currency yi
na won kra no ema oba Mavis ne kwada no miensa enra mekofie ho bi ema yekochia abusua no okwa na chese areho pa na mekosia na say yeah those days high FM days and minimum no and we've been in touch since. I was so surprised seeing him yesterday NSF honum but the beka no so body enko so na onchecho mo re ko se yakwa kase ne de mamu nyina obade omama hoden amode begina de ko so no said no amra se beja fie so leadership no CJ omukọ ho ekochia busua no so na the former vice president Yebra Dr. Mahmoud Baumia, he was there also. Ya omu nyina akochia busua no koka arecheche semede ma wom yakoso acheche mo rekwa the book of condolence omo bi mu na won so don sakwa hyase ni ma wonim Ernest de obeka fa no ho de odi gya ne kwan na wakochro e wo no CJ meda